Dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakau, Om ika ginavan kinaingan, Om ika pisaan di Spiritu terbitua, menyampai na Diosu salviavi. Om yampai sendupan. Tepnay ko ngavi, kana mangakun da dosa ngavi datakau, Om kapapatonda na di datakau sendi, da mamalamay di katapatan tahom lati terbitua. Mangakun zau, dari kinaingan tafakas, Om de Diosu ay tapinay ngavi, dan nakapamidoso zau ko zau, id pamusavan ngaviku, Om id bos ngaviku, inunu inaymaanku, Om id dunu iauku nang azanda mimang, maza nudahasaku, maza nudahasaku, maza nudahasaku tagazakozo, iti na pogi, dumakinsian zo di Mary, i obitua pentihambus hahangay, sa viavi di tasab, Om something avi, Om Diosu tempinay ngavi, da sumambayang montok dago, dari Tuhan kinaingan datoko.
Kiko senanoda, di datoko ikinoingan tafakas, mamahyong da dosa ngawi datoko, o magawit datoko di kapasizon selajur. Amen. Tuhan kasihanay no, Tuhan kasihanay no. Kristus kasihanay no, Kristus kasihanay no. Tuhan kasihanay no. Tuhan kasihanay no. Kebentugan dari kinoingan, idi takawas kozo, om pibabasam di Tuhan ngawi, tangavasi ke gigi vo de itana, mangazo zikadiaw, menongku au gigi na zikadiaw, sumamba zikadiaw, membantu zikadiaw, menak zikadiaw do kaponong kota huadan ngawi, montok kebentugan nu tegazo, Tuhan kinaingan, Raja pensyurga, oi kinaingan tama tabakas, Tuhan Yesus Kristus, tanak-nanak tontai seon, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak di taman, mengidu ke di dosa ngavi di pemagunan, kesianai do idagai, mengidu ke di dosa ngavi di pemagunan, taimo sambayang sa. Pino ikaw kadi apananan di tama. Kasianay do idagay. Tu izizyaw iiso tabitua. Izizyaw ituhan. Izizyaw itakavas kozo. Jesus Kristus. Miyampay di Espiritu tabitua. Idi kebentugan di kinaingan itama. Amen. Kano sumambayang? Oy kinengan tabakas kozo ompoimpangsi selajur. Pinen sabat no imeri hahangay ay sa doso. Tina di tanak no. Da itinan koduduvo da kumina da kebentugan da syurga. Panak no sumambayang sikoy. Da tamay mo paintudu da konunong ngavi da sabat. Kikonalan zikenada da sompi magi da kebentugan da sido. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanaknu imamamasi mamalinta miampai diaw idi kepisaan di Espiritu tabitua isok kinoingan montok sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Pambasan mantad di Book Koiso, The Chronicles. Tinimong songavia di David, salvia vi Israel e Jerusalem, damogovit di arka di kinaingan, kuma doy di tizonon nakotonda di sido, montok di. Hino di David songavian, itanakusay ngavi di Aaron, itanakusay ngavi di Levi. Ituhun ngavi do Levi, minogovit di arka di kinaingan, miampay di pamamahusong ngavi di doid bahazan di oho, miaga di napanuan di Moses, kotonudan, miampay di bos di Tuhan. Tadi Pinoy ho di David, ihugwan ngavi, ituhun ngavi Levi, domanak do kalaja ngavi, montok di suku tinaw ngavi diho. Sabagi do momomuan humuzo ngavi, miampay magikakavo kakamot ngavi diho do tunizon. Sundatang ngavi, gambus ngavi,
Om tababang ngavi, do hozuk ngavi tondos. Novit dioho papasuang i arka di kinoingan. Om padansa nonoi do itsuang dihusap, ipinhusap di David montok di. Om pinopohobuk izioho do tazam pohubukon ngavi i dumbangan di kinoingan. Om kehubukan ngavi tinimungan Tuhun. Om ontok nupongo i David do popohubuk di kehubukan do tazam ngavi. Om kehubukan ngavi tinimungan Tuhun. Binalakatan di sidoi Tuhun ngavi. Edingan di Tuhan. Ibos di Tuhan. Hozo kasimbahan, sa koino, oy Tuhan, doy ditisonon do undongon no, izyaw o miarka do vinakas no. Id Efrata, no kongo zikoy di arka, no dagai doy di kaganan do Yerem. Kano mugad doy di tizonon pogigizonon daw. Kano mugad do subingkotud doy patatampakan daw do hapap. Ipadre no ngavi, abasanan may miyampay kabituahan. Ongo hinungavi, popohonggo may dokandasan diyoho. Montok sabab ni David, supo no, kada zaday inomano. Tuno pihi di Tuhan o Zion, hinizab di sidoi domontok pagigizunan daw. Itino itizonon tundongon ku so hihinaid, do itino inopihi ko domizon. Pambasan, manta disuat kaiso di Sancti Paul, dari di Tuhun ngavi de Korint. Ontok iti kedodowo, miho obuntung nadadi do au miho obuntung. Ontok iti kedodowo, miho apatai nadadi do au miho apatai. Dadi ibos ngavi di buk tabi tua mikot may do otopot. I kapatazon lolopon id kahantazan. Oy kapatazon nombo o kahantazan nu. Oy kapatazon nombo o pondu nu. Baino ipondu di kapatazon no po nga doso. Doso no po nga maganu do kuasa di, do mantad di undang-undang. Dadi, kano munong kotohuo di kinaingan, montok minanak do toko di kahantazan, maza di Tuhan do toko, Jesus Kristus.
ibos di Tuhan. Asalang no ngavi, kong ibos ikinaingan, om tumanut mimoso di. Tuhan miampai Yesu. Pembahasan mentadia bal tavasi tabitua sinuat dilu. Pamanaw no Mary om agabagab no do minugad do iso kakadazan tonini id pagun kanuhuan do Juda. Suvono zasido do hamin di Zakaria om tabiono do sido i Elizabeth. Kongaw na po di Elizabeth i tatabi di Mary. Sihok no i tanak id pagaganakan do sido. Om kapanuno di Spiritu Tabitua i Elizabeth. Gizak na zasido do tapuod om pobos no. Iziaw na i Tabitua no kozo do savia bitondu. Om obitua no ituva di no pagaganakan no. No kuwa na di tu pantangon so do katambuhusan di tina di Tuhanku. Tukadimpot na po do tahingoku i tatabi no imang no sihok do non sikaw i tanak id pagaganakan ko. O obitwa no sido ino tumbasan do ino po dandi i nakadandi di Tuhan do do sido nga otuhuk i. Pabos no i Mary pabalon do kodu duvoku i nindaman di Tuhan. Omun sikaw idikiningan mananampas si dogo o sunduvan ko. Tunintangan di sido, isupu tondo daw i ohuduk o kogi ginovo. O mantad tadaw diti, ompo ompus do punganan zo i do sa biabi sinakagon do obitwa. Tuogumu i tangagazo do niman di tindama kozo damontok dogo. Obituan no o ngan disido. O manulun i o kabinsianan disido. Doi di onok ngabi disido. No pakitanan disido i binakas di hongon daw. Naha do no katagizas disido i tangakakat o kogi ginovo. Pinatu disido do mantad di kon lajang ngabi diho. I tanak lajang avi, om pinengkawas disido, i tangahuduk o kogi ginovo. Vinizaw disido, do tangavasi i hoson. Om pinaydu daw, do aiso niyonggom i tangapuavang. Nokoikot disido do manakaday di Israel supu disido.
Piso so I kabinsianan daw, tumanod di dandi daw, de di kamohoingan ngabi de toko, I kabinsianan di sido, de di Abraham, de di sinakagon ngabi di sido, do so mulumul. Wang hobi do tahuvuhan I Mary, do tuminindoy, miampay di Elizabeth, uhino di Zosido. Ia baltabasi di Tuhan. Tepnya ko ngavi, every Sundays throughout the year is a day of the Lord, day of resurrection. Take kemasan the small Easter. Nung hari Minggu na po nga the day of the Lord, the day of resurrection, small Easter, setiap orang yang dibaptis mempunyai kewajiban untuk datang ke gereja berdoa setiap minggu. Sesuai ke mantad de hari Minggu, canonically there are 10 celebration. Suang da pinamasangan, pinanak da toko, another 10 days of obligations. Nga sesuai ke hari Minggu. The authority mantad Rome minanak the kebebasan untuk the bishop. The memilih opod 10 obligations diti the untuk the diocese masing-masing. Untuk the toko for Bishops' Conference of Malaysia, Brunei and Singapore, our Bishops' Conference minamili the apat tadaw. Apart from Sundays throughout the year, there are 4 days of obligation we have to observe. Ito na po nga nung amko kondom nga on the na po 3 C's, 3 A's, 1 C. Ascensions, Assumption, All Saints, and Christmas. Jadi on na po Diyosu iti na po apat raw iti nga wajib tokow dumugad med panabasangan. Suway ko hari Minggu. Now ko to mi boss Faditi, apabila Fada tinggal di FB, tinggal di dalam WhatsApp, group, banyak kita punya umat, hari Minggu, masa sekarang ini RMCO, dia pergi memancing, dia pergi hiking. Nah hivandi o tadado Minggu, the day of obligation, the day of the Lord, the day of resurrection. Kiva iti dispensation tinhak de uskup de toko tu kakal toko pegia de in suang de RMCO nga ini tidak berarti kita tidak diwajibkan untuk berdoa pada hari Minggu dan the day of obligation igalin bos di pada ditino di nga kaguman pada umat nga hari Minggu nga mongay pamansing mongay hiking modop no po aus mambayang. Very clear in Bishop's penuhuan the Bishop am lagi rector toko the hari Minggu na pada nga timpu da paganakan da timimong berdoa bersama nung auna kamong diti live streaming mass. Jadi insan puago halap daripada da jelas iti tu auto konehan sangyan da avi iti MCO apa di kugad muka di sambayang nga on the month toko iti obligation the Lord's Day remain. Every Sunday and the day of obligation that the church has chosen for us in our region, for Singapore, Brunei, and Malaysia, kali dibahas di Fadlitina to 3 A's, 1 C, Ascension, Assumption, All Saints, and Christmas. Jadi saya harap jelas untuk kita obligasi tetap ada setiap minggu akan ke melakukan kerja akan ke mantakotan kejedai iti sambayang tu mulung piada RMCO nga
we are still obliged to pray at home with the family. Tado beno mamalamay to ko diti kino painsabatan da isurga di hahangay tabitwa Mary. I just want to share two key words for our reflection. Number one, glory. There is no glory, there is no victory without sufferings. So miaga lagi di Blessed Virgin Mary to tinapa assumption diti nga dogma of the church, kung pa nga setiap orang yang dibaptis harus mengikuti ajaran ini. Sebab dia infallible, dia adalah sesuatu yang benar di dalam pengajaran agama Katolik. If you want to contest, don't contest with us, priests. We have authority in Rome to explain for us why we celebrate this iti feast day tadaw bayno. Iti feast day na pwede nga declared by Pope Pius XII pada tahun 1950. Kababago lagi. We, the Catholic Church, believe that Blessed Virgin Mary assumed into heaven both body and soul. Jadi megali kemudian ni Faretino tu the first key word of our reflection is glory. Nuh tinada di Mother Mary. Apa yang kita boleh belajar daripada Bonda Maria? Bonda Maria inangot ko ipambasan Injil di beno nga minuga di sido do minay tambuluy di Elizabeth cousin daw. Sengen na po nakagati Bonda Maria minabos kuma di Elizabeth nga kadi Elizabeth nung sikaw zo iti patanak nga life for joy. Nako dia melompat kegirangan apabila mendengar suara suara ibu Tuhan. Ini po ay senandi both the angels kuma di Bonda Maria nga she kept them inside within her. Ogumu nung mantokolot iti nga Bonda Maria simpan semua ini sehingga dia melihat Yesus mati di kayu salib. Bukan sahaja mati di kayu salib, Bonda Maria juga telah menyaksikan salah satu saksi dalam kebangkitan Tuhan. Agama pa isusubay inabasan di Bonda Maria nga scoop na deti da anda montoko da itinapop kalamazan da kinapain sabatan di surga di hahangay tabito Mary nga both body and soul assume into heaven. Kiba iti sanguhon tambalot ko minuot the Father kadisido. Father, kalau saya mati, apalagi yang perlu saya sedia? Father tanyalah, apa yang kau sudah sedia? Saya sudah sedia keranda, saya sudah sedia di mana saya mau kubur. Saya sudah tahu di mana. Apalagi perlu saya mau sedia, Father? Sebagai tahu dia, kau sedia lagu pembukaan, lagu penutup sewaktu kau punya funeral. I think most of us, we may laugh at it, but we prepare materially, but let us don't forget spiritually, because all of us will die. And this, the second key word that I would like to share, heaven. Just like Mother Mary, he assumed into heaven both body and soul. Kung gumanto ko na po nga, apatay to ko na po, nga only soul. If we are, kalau kita kudus, if we are very holy, maybe our soul straight go to heaven. Nga nung kiva adoso nga malalui to kepada purgatory sebelum kau gaded surga nga nung abitwa to ko nga direct to heaven. Our physical body will remain. Nga ikapupusan na timpu menurut diti dogma da penembasangan nga our body and soul nga otoy mo dikinengan dari surga. Ibunda Maria, Jesus, no po nga both body and soul in heaven. Nga madok kagupan na padato nga only soul. If we are, even though how holy we are, only soul will go to heaven. But hopefully one day our body also will go there. Ina pag ito tabi ko ngavi, igalin bos di farditino to itinapakalamasan
di Bunda Maria di tinga kalmazan toko nagi. Tu popondam do toko da insan tadaw sangyan toko do ho di kinengan nga my body, my soul will go to heaven. But first of all, let us may toko intanga iti kapasisan do toko the even now actually each time we celebrate the Eucharist, we are experiencing heavenly kingdom here in this table of the Eucharist. Because as mentioned by a lot of saints, each time we celebrate the Eucharist, we are experiencing the pre-taste of heavenly kingdom. Mega lagi di Bunda Maria tu, galing bos di Faraditido tu, there is no glory without suffering. What we must do while we are still alive, in order for us to experience heaven, let us be faithful to the sacrament of the church, especially to the Eucharist, and doing charity. Agmo to ko the mukat mi sambayang nga amo mamansoy the charity. Agmo nagituhon di doing a lot of charities, but aus mambayang. So this Eucharist and charity must go together. Pamasono pa nga so nga no kuno pa the manhung tuhon subay nga I do it for the glory of God. Even though it is so difficult, but I know that God is doing it for me, and I'm doing it for God. Because I know that in every one of us, we have a soul. And that soul belongs to God. If I recognize that we belong to God, then isang papamundaman ko nga, I do it because of God. Because I know that in every person, there is a soul. And that soul is belong to God. And nung manunod ako the charity with the spirit of the panabazangan nga in the pagkik mo sa Father to let us do charity with the spirit of the sacrament of the church. To kagman na pagkada kadang-kadang tuhon dito nga I do charity, I do good because I'm capable. Ba nga nahivan to ko isay minanak to ko the kakuwatan, isay minanak to ko the konsikaan, the munudak nga viditi. Mega lagi di Bunda Maria tu, when she realized that she was asked by the angel, chosen by God to become the mother of God, tinodak nga di Bunda Maria, sanan mulong peda suffering, but with joy. Because she knew that at the end of the day, he will experience glory with God. Tapi kung abi id kalamasan kilin sabatan di Bunda Maria diti karena naman ang katuri kinengan tu pinondom to ko da panabasangan the instant tadaw I will be there with Mother Mary, with Jesus, both body and soul. Tu itino dandi da panabasangan kumara to ko nung guminavo to ko da kinengan. We are faithful in our prayer. Surely one day galing bos di Faraditino to even now, each time we celebrate this Eucharist, we are experiencing the heavenly kingdom here on earth. Tadi tadi ko ngabi kanu nadi misada tabi to aditi kanu menang katuri kenengan mereka to kau do kekuatan mata di kenengan da temi mata kau da menakadung kumah tisa tisa temi mata kau da ogiot it kutumbazan da to kau miagal di Bunda Maria tu on si kau isi do monodo minanodo do kalaja di pinanak di kinengan montok di sido. Kalau nanti tabi ko ngabi mikot di Jesus di menjadi Eucharisty di nutumazan to ko di Jesus no itavud do kabituhan tavud do katungagan montok tensanan di nakatutun utumazan di sido. Seranto kami kakat, sumbayang toko di sambayang di otumbasan. Otumbasan so, iso kinoingan, itama tafakas, menodo da tavan tanah. Da salviavi konunu, okito okito. Otumbasan so, iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tointe soon, nanak di kinoingan, nanak litama da paguhus salviavi umul.
Kinaingan mantad kinaingan. Tanavaw mantad tanavaw. Kinaingan tetepot mantad kinaingan tetepot. Nanak okonko tinodo. Sopi myansi nyampai di tama. Masak di sido o saviavi do todo. Montok do toko tuhun ngavi. O montok o pemosisan do toko. Suminandot isido mantad syurga. O masak di spiritu tabitwa. Menjadi tuhun do id hahangai Mary. Om menjadi do tuhun. Montok sebab do toko do nakapapak isalib do idisibo di Pontius Pilate. Nondo so isido do kapatazon om nahobong. Om tibinongag vagu untuk tadau kumutahu. Di ketenudan miampai di buk do tongabitwa. Menin sabat isido do syurga. Om pinak ikau di avananan di tama. Mikot me vagu isido do id kebentukan. Do mambisala di sinimpasi om nangapatai. Om ko pemerintahan dau esok mai ko pupuson. Utumbasan so idi spiritu tabitwa. Ituhan imanak do keposison. Imusu manta di tama om di tanak. Imyampai di tama om di tanak. Do sambaon o bentugan mai. In kebos maza di profeta ngavi. O tumbasan so id iso eklesia tabitwa. Katolik om apostolik. Mangakun zo da iso kepesuan. Montok di kepahiangan da dosa ngavi. Om mandat anad zo di ketungagan di nangapatay. Om di kepasizon di pemagunan da mikot. Amen. Maza da sambayang. Kanutok ko da mangiho. Da isay toko om da ohi da di. Kano makinsian da di Tuhan. Montok do kau kaban tatotopot kuma di daun spiritu. Iba madadi do toko do Tuhun ngavi di kinaingan. Sisimpan po nga iao zikaino di lahanu ngavi. Iao zikaino di lahanu ngavi. Do paingukab no da o eklesia do papabagi do saviavi keposison. Itempuanan daw may do kapababu no da do Kristianan Katolik dagay. Kanono sumambayang di Tuhan. Do mo kinongo no da o kapalintan do oho do kinaingan do eklesia imonu do popotod di au kapagawit do kaunalan montok bansa ompogun. Kanono sumambayang di Tuhan. Ya auskaino lahan ngavi. Doko kito zikaino da doko posison di daun spiritu i mengwama do pinggisaman do humavan do kalatan kombakan i kapanahob di kotindapan do kinaingan do diti keposison dagay. Kanono sumambayang di Tuhan. Ya auskaino di lahan nu ngavi. Do tumihombus no da o eklesia do kalaja do kasambaan do kodimpot no di iko ginavan di Kristus do saviavi Tuhun. Kanono sumambayang di Tuhan. Ya auskaino di lahan nu ngavi. Kanono mikot di Sancti Maria tina do toko mokianu di sido do manampung do toko kuma di tanak do sido i Tuhan do toko Jesus Kristus miampai sumambayang. Ave Maria, no penuh grasya, miampai diau ikinaingan, obitua ko itanga da savia bitondu, obitua ituva ditinanu Jesus. Sancti Maria, tina dikinaingan, pokinsianay sikoy dituhun ngavi, mamimidoso, do babay no omuntok jam, do kapatason sa. Amen.
Oy Ama, kapangunsub na dadagay, do pamitanan di Mary, do'y panggigisaman dagay, da memang di hisab no. Bay na tumonda zikoy, do monay mo di tanak da sido, do di media do Eucharistia. Iminanak da sido do kapasizon tagazo, do kahudukan katumbazan, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Sabi ko ikaw, aso ko na Tuhan kinengan da sabi binangun tumasa da kavasyan no, nakatimusi ko di loti takon sa diyaw, tubaritana kalaja da hongan ngabi da tinang tuhun, dumadi maiti mantak dagay di loti da kaposizon. Azo ko na ituhan kinengan da sabi binangun tumasa da kavasyan no, nakatimusi ko di hing anggur takon sa diyaw, tubadi gubas anggur kalaja da hongan ngabi da tinang tuhun, dumadi maiti da tinumuan da kasunubanansa. Imang sambayang ay tabi ko ngavi, da kahubukan ko Diyos yung ngavi, o tayo na da di kinaingan, itama tapakas. Iti kahubukan zanada, titakza do kapantangan, mininsabat kumari diyaw ay Tuhan. O maza di katampungan di hahangay tabitwa kozo Mary, ipininsabat no kumina di syurga. Iginavadagay no da, nasindaban miyampay di tapoy do kaginavan. Tamemo do magium diyaw, maza di Kristus
Tuhan sa. Ituhan miyampai Diyosu. Poin sabato o ginavongavi Diyosu. Kano manak do kapadang katahuadan ngavi dari Tuhan kinaingan datoko. Totopot do katulu da mutuhid iti kalajak za om kapamosi sansa tomay mo amidaman nopo da manak diaw do kapadang katahuadan ngavi oy Tuhan tamato bitwa kinaingan tabakas kozo om aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tutraw bayno itina hahangay di kinaingan peninsabat da syurga. Sebagi itimpunan om kakitanay kagahon da kaikatan di eklesiano da kaganapan. Om tanda da kahansanan pentantu om kain sasamadan da tuhun ngavi da menampogunan. Pentunod kozo da auko i pabakabasa da sido da kakito di kebuntungan di kahabangan. Tumantad tinan da sido sendi. Kay mezaan kozo da sido da minogovit papoykot. Di tanak nu na dari tuhun ison todo do salviabi kapasison. Amingkano id kopi kovangan miampai di tinumungan ngavi huhumuzo do tasab ngavi mangazo ziko diaw o miampai keandasan papabal zikoi. Ototopot abitwa ko ay Tuhan. Itovud da salviavi kabituhan. Itinapogi da di zono do abitwa ititak ngavis mambayang zikoy. Maza da papasondot di spiritu nu. Da dating ngavi miagal bahabaw umatu. May do ada di da iti ngavi da mantakdagay. Di tinan omza. Di Tuhan za Jesus Kristus. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido, om nasagak kozo da seminuang dan konda sa andaw, minagano isido da lote. Om minanak do kapadang katahuadan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumadi magkikya ngavi daw, om mosbos, onua iti salvia viko, om pangakan na diti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok Diyosu. Idlahan miya gadi untuk napongo imakan min sa sedop nanu di sido isa sa van. Insan po da minanak do kapadang katahuadan ngavi pinatak di sido i kumadi magkikya ngavi daw mosbos. Ano mo iti salvia viko panginom na mantad diti. Tu itino isa sa van di zaku isa di batas kavavagu aiso kapupuson ipatunguan may mantok Diyosu mantok tagumo. Montok di kepahyangan da dosa ngavi. May na iti doy kaandaman dogo. Ikatapatan tahom lati do ketumbasan. Itinapogi da masuzikay mamalamay di kaandaman di kinapatangzon kinutungagan daw patakon sa diyaw ay Tuhan iloti do kaposizon isasaban do kapamosizan manak do kapanang katahudan ngavi dan igitan zika diyaw do kapadan de dumbanganu menumpuan de diyaw ahudo koza isikay da sumambayang do magi do ditinanam za di Kristus at imong sikinada do iso maza di spiritu tabitwa.
Andamay Tuhan Eklesiano, paintongkap, patotongkap ni pamagunan, Amabitana sida dari kepenuhan datawat sakadai, sangavian miampai di Francis Pope Dagai, John Bishop Dagai, Sabe di Fada Ngave. Onda monogi i tapinay ngavi dagay, inungokodop, di kahansanan, di katungagan, sabi avi inapatay id kosyanan no. Tay mo na isyoho, daninabaw da vos no. Kosyanay dagay sabi avi sumambayang sikoy, damyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinadikiningan, Sancti Joseph, sabodasido, miyampay di apostol tong bitwa, sabi abi isangti, inokpopon si Kaudiaw idboo pus di umulan ngabi. Kanus Canada di kabosyan, do dumadi do sampi tumungkus ngabi day kaposizon sa lajul. Mangazo, mambantog diaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampai disido, idisido. Oi kinaingan tamata vakas, idi kopi saan di spiritu to bitua. Saviavi kebentugan kapantangan nga diaw no, montok so hihinaid, ay so kepupuson. Dedi penuh di mama masih naog maza do kepangyaan pengkinoingan katama zikoy de mabos. Tamaza di syurga abitwa no ongan mikot o kapamalintaan no izabno oy maan do itana megal do inkano i do syurga. Tangkan dagay de traduti o loti izat tasa sangadaw. Pohyong zikoy hasa ngabidagay, megal dagay di papahyong di sontop mamuhasa umavan dagay, kada zikoy abito doit kain basatan nga pagabaso zikoy no mantad at talaat. Pagabaso zikoy ay Tuhan sumambayang zikoy di mantad patitikid talaat, katahuod no do manak do pibabasan itadaw ngabidagay, do maza di sakaday do kasenan no. Penggabas zikoy na data may mo damantad daw so, paintampang si mantad salviavi kasusaan kinavo, damasa zikoy pengandad di kahansanan na bituhan, di koy katam di mamamasiza Jesus Christus. Ay Tuhan Jesus Christus, ibinabos dari apostol nga no, pibabasan timponan ko Diyasu, pibabasan ko takon ko Diyasu. Kada intong de dosa nga bidagay, nga do idi katumbazan de eklesiano, katahuod no da manak sido, do pibabasan pisaan, ikatanudan miyang pahizab no, mamamasi mamalinta, mantok so hihinaid ay so kopupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyang pay Diyosu tumoy mo. Kanaw di magita taak do tanda do pibabasan. Oy lumba di kinainan, mungilu walos so ngabi di pumugunan, o siya laika. Oy lumba di kinainan, mungilu walos so ngabi di pumugunan, o siya laika. Oy lumba di kinainan,
Intangay I domba di kinaingan. Intangay isido. Imangidu di doso ngavi da pamagunan. Abitua na santob o hodid makan demi sasadop di domba. Tinan amza di Kristus magabita takaw ded kapasizon sa lajur. Jesus Isu angin aboku sosomyan sonoko kasambut di Jesus pinatay sa pagdugo nyapay ko tumbasan notoy kono. Itinolinan ko ang sabukada, mo'y moro sa biyawi ko.
Kano sumambayang? Da nakatemo na di ti sakramen da kapanamposisan magkano si kediyaw da manakdagay ay Tuhan da maza da katampungan di hahangay tobito Mary pinin sabat no kumina di syurga ovid si kinada di kabantugan di kinatungagan maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu tinduko ko montok di balakat. Ikinaingan imaza di kapagontizan di hahangay tobito Mary, huminizap i tinahuad daw, da manabus di tinaw tuhun. Aon si kaunada, da papapawang Diyosu, miyampay balakat daw. Katutunada, kaunada tamemo, idnaman nopo, do komohigan da sido. Maza disay do nayum ko do misudong do manemo di pun ontanodon do kapasison. Amen. Izyozu, ipaintimong avi ginavo ontok di tita daw. Magawit na dam yampay Diyozu di titaak ngavi do kaandasan ngavi painsunduvan tingadan ngavi painsyurga. Ibalakat di kinaingan tabakas kozo, itama, itanak, espiritu tabitwa, sumundot na da Diyosu, tumimpon, miyampay Diyosu so hihinaid. Amen. Ugadno, pabalo no, iabal tavasi da Tuhan.